Okay, iti dati nga gundawan, iti nga ruden tinggen, ti panakaibasa dati napadayawan na surat nga gapukin ni Samantha iti Ilocos Norte, nga napauluan iti, kwartam man anak ko. Sagudahin nga rod ti surat ni Pagayam a Samantha. Dear Cousin. Sakbay man ngay nakiburay ti pakasaritaak, nga kayat ko nga pagkidawan ti balakad kada kayo. Kablawang kay man iti naragsak, no pinapudot nga malem di Tanemars Studio. Basta namin nakablawak, di padak nga dumdungeg iti dati nga magusgusto ak launay nga dingdinggen na programam iti Facebook. Ure no kasanot kabisik iti trabahok iti ospital akas nurse. Jaklata maliwayan nga i-replay no saan ko nga mabuya iti live. Dagiti naduma-duma nga programa yo iti fan page nga Dear Manong Nemi. Nang runa katakay ni Dadim nga magusgusto ak launay nga dingdinggen no yung kayo agibasa kadig iti naduma-duma nga pakasaritaan iti biyag. Nanumulaeng tinagtaudak a pamilya kasinyong. Tagpadpada aman nalon datatang kenday dinanang. Upat kami nga kakabsat. Ket siyak laengen ti awampay pamilyana. Kunada idi nga nangina kano deti kurso nga nursing. Ngim impapilit ko idi kada tatang ken nanang. Ket kaasin na po Diyos. Naisakad damat ti panagadal ko iti kurso nga nursing. Aging nga nakapasaak iti board exam. Nga nagbalinak nga lisensyado wenno may isa nga licensed nurse. Ket kas itikas kanyak nga lisensyado nga nurse dito yung Pilipinas kasinyong kaadwanan ket adda abroad. Adda di dakdakkel ken adado nga oportunidad tapno ti kasta ket lumungaw ti panagbiag ti pamilyana. Manumalaing ti swel-swelduan ti nurse dito yung Pilipinas. Ang nagastos mo, no, dakkel mo ti magastos no ag-apply ka iti akas nurse iti abroad. Iso nga tinaramid ko, nagtrabaho akpay laeng kadig iti na dumadumang ospital dito Pilipinas. Pagururnungak iti aramatik to nga ag-abroad ko na. Kadbabaan mo titulong datatang kananang naadaanak iti napintas nga trabaho iti Metro Manila akas nurse. When kasinyong nagtrabaho ak dito Manila iti nabayag nga panawen. Ang imididamo kat narigatak nga makaurnong. Takapigsamad idi nga agagas agtumar iti agas day dinanang gaputan na idalit iti nakaro a sakit. Ang imkas anak, saan ko amatiis, tinaganak kanyak, aglalo no masaksakit. Isung ako na, ure saan ako na maka-abroad, importante ket maispal ni nanang. Napatpateg kanyak, tibiyag ni nanang, ti arapaap ko nga makapan iji abroad nga agtrabaho akas nurse. Isung halos amin na sweldog, idi kasinyong ket ipauit ko kadakwada, iti pamilyak dita Ilocos. Tapno da igatang dat agas ni nanang. Ang emdak sanggasat. Taure no kasano kaadot agas. Nga tumtumarin idi day dinanang. Ngem nagpatinggan. Ti oras na dito irabaw ti taga. Pinanawan na kami na pamilyana. Nupay kasta. Intultuloy milat ta ti biyag mi kasinyong. Nupay nasakit ti papanaw day dinanang. No pa'y makaikawa, ti pupusay na. Nagsubliak nga rod adagos iti Manila, idita, na ipulangin ti bulo da biyag ni nanang, idita, na itanemen. Ngayon man nga rabi, pailang nga sinangsangitak, idita, makasubli ako na iti Manila, dandani jak mapagsusurot ti trabaho. Aging nga dimteng iti biyag ko ni Billy. Ni Billy, nga idi panawen
nga malidayanak edit panawen nga kaililiw ko launay day dinanang ket iso tinangiliw-liwag iti amin nga parikot ko, amin nga problema ni Billy ti lalaki nga ipatpatig ko launay nga uray no awan iti natalgen nga trabaho na inaklon ko tama paragsaknak ni Billy kasinyo nga kasla isunalat pa kay bagaak kadagiti marikriknak ni Billy nga nangiparik na kanyak nga sa anak ngagmaymay sa dito'y Manila. Happy mansari, babe. Agyaman nak, babe. Talagang nag-effort ka pa, ya? When pasensya kan. Baka mo't no, deti mo inted kung allowance mo, tinggatang mo, deti regalo mo kanyak. Ha? Saan mo ta? Kasano ko mga rod nga makagatang kayo, tikas yung regalo, no? No saan nga isot inusar mo? Kitawa mo't pa iti trabaho. Dandolat ta. Apay, sika lang ka diti mabaling mangtag kanyak ti kwarta. Damot na ganyak-kanyak. Baka mo't na da sa baling girlfriend mo nga pagdaw-dawatam, Siyak? Never. Never nga agsapol iti sa balin. Tadaamin keng kan, samanta, babe. Adaman siguro ka sa pula mon. Iso nga nakasweet ka man kanya kon, Billy. Ha? Saan mo, Apay, sakla ka di sweet keng ka, no? Dadawate ko, no? Kidawik keng ka. Talaga mo. Saka mo lang sweet, no? Da kasapulam. Saan mo, Busy-busy ak lang amin nukwa. Awal lang ako trabaho ngon. Sa mo ibaga nga, busy-busy ka. Kaya siyempre, busy-busy ak nagsapsapol iti trabaho. Kaya api ngamin nga marigatang ka at data mo dito Manila. Narigat nga ron ti padalos-dalos panggap iti trabaho nang rona dito Manila. Narigat no makatumpungak iti saan nga nasayaat nga amo. Anya ngamin ayati kahit mo nga serkan nga trabaho. Di ka ako mapan iti di kita mall weno pabrika. Nababaunay jay. Ha? Tiket ko dati napintas nga trabaho nga dakkel ti sweldo. Ket anya nga ti mabalin mo no saan mat nga match ka dati tinorpus mo. Ket di ba HRM mat ti intorpus mo? Un nga rod ang makapandog mat trabaho ti restaurant kada hotel. Tedi ko manalagan lang, kasla ko madigiti mga opisina nga nakatugaw laan, nga naka-aircon. Kit pakasapula mo, tikas na nga trabaho, no. Adan tulat ta, babe. Ay na, di ka lagbilib kanya kon. Agtalik ka kanya. Makasapulak tulat iti trabaho nga natalged. Dati nalakalaang ti trabaho, ngimdakkel ti sweldo. Ala, sapi ko mata. Usto da kiti pagbagam, sapi ko mata pumudno, nga maadaan kanto iti trabaho. Tapno saan nga kanayon nga siyak tagiliblibre itong galag date ta. Pasensya kan. Masukatan to amin dagita, babe. Into na dad trabaho. Uri siyak tumad na ka. Di kanayon nga gilibre. Tanda anak data sa kitne. Nang runa kat dawat ba't nga ron nga dawat ni tatang. Iso nga pasensya kan kulkulitin ka nga agtrabaho. Maawatan ka, babe. Ang manukad man ti dinawat ni tatang mo. Ay na, katribulat ta Tunggal dumawat ni tatang, rinibulat ta dawatin na. Anya manin ayat ti pangaramatan ni tatang mo. Ibaga na nga igatang nat abono, hindi na minsan. Ibaga na di man nga igatang naman ti abono. Ang nagadula ulit nga abono kasapulan na iya. Alala. Basta lakit di adapay na bati. Ha? Adamat pegid di Total, agsweldo ak tumutan into no umay nga lawas. Ha? Eksakto nga rod, babe. Anyang eksakto? Adda ko kidawag ka. Deta ka man. Alan Naperdi ngamin diti shocks ti motor ko. Aglilik to oil na. Kahit ko kumati ag-upgrade. Shocks? Diti shocks absorber na.
Tingam ti kahit ko kumaimbes nga istak ti sukat ko man lang. Gumata ko man iti na nangat nga to a klase. Kit di nangingina. Kit gagangay lang nga babe. Para mo't iti safety ta, no yung tagpaspasyar nga mapanag-ride. Mano aya day ta? Ipakita tugin ka. At day di Shopee, when Lazada. Alang nga rod, baring umanay ati sweldo. Kas ken itatang kasin yung saan kumat nga matiis ni Billy tong galagkid daw kanya. Nangruna kat siyak ti ada trabaho na. Kat iso, agbirbirok pala ti trabaho. Ti pagsidaawag kasin yung ket ni tatang nga dawat kanya. Awan mo ti amok nga. Dakkel paggastuhan na. Ang gaputa agpakpakaasi ket talaga ikak nga ikan ang maawatan na kumamat. Nangruna kat ni. Ada panggap ko nga agabroad. Planok ti agtrabaho di abroad, angin kasapulak mo ti dakkel a kwarta. Masapol nga agurno nga. Angin kasano ka makaurnong no dawat ni tatang. Hello tang. Ay na. Abo naman idi namin sanan, abo naman ti rason nyo itan. Ibagayo man yung amin ti pudno kanyak tatang. Adda ka diti nakaut-utangan nyo, wenno adda ka diti bisyo yung adyakan mo. Awan anak ko, awan ti bisyo. Adda lang amin. Kasapulak lang amin ti nayon ti gatangkot abunaw. Ket apay ngamin, api nagkurang day di ginatang nyo? Sa bali ti nangaramatak day day. Ada emergency nga naggasto anak ko. Ay dawat kay madla dawat. Adamat ti masapulan nyo, iti panagtalon nyo tatang. Ken adamat di kakabsat ko dita. Api na siyak pala pagdawatan nyo mat ket amo yung nga gururnungak para iti panagabrod ko. Alam kita pasensya ka na anak ko. Amok mat nga madisturbo ka. Amok mat nga agururnog ka. Alam ka nagpagpakaasya king kan. Awan mat ti sabalin nga amok nga pag nga asidgak anak ko. Alang nga road. Adag dito pagsendanan, pagremitanan. Ay na. Oh, Mansarita. Abay na kami suot ka, babe. Sibo di tay di magasta Jeremitans. Kasta tilangamon. Masurunak karot kini tatang. May stress akin ko ana. Amo naman nga gururnong ka, dawat. Alagad samo ko mga ipalubos nga isot mang dadaal ti moment ta. Aglalo ket ni. Mansarita, babe. Ay wing gayam. No lakit di masukatak to dati shocks ti motor kon. Indan to agpaspasya ri jay. Intag bagyo. Kahit mo? Tapno ma-relax mo, panunot mo, tibagim, nataligat mo, no, puro ka trabaho. Urita, mabaling ka nga, request to leave mo, babe. Nabayag gadyak na kapanja bagyon. Kahit ko pa nga mapanid highest point. Kita ito babe, no, adaw manay nga, mabati ti sweldo nga. Aramaten ta nga mapanagbagyo. Ha? Kit no kumasaan kang agpagatang iti shocks ta motor mo agad. Adda ko ay, alagad uri mo din to di bagyon. Basta importante ka, masukatan dati magstilugan ko. Taday tagat pang safety tapay day dyan. No, mapantagpas pa siya. Halos shock mo't laamin hindi. Gumatang ka, digit ikapkabit mo yung tamotor mo. Di mo lang malmalpas dahitan. Ay na, babe. Amumat. Kanayong gumit ng ilaw-lawaking ka. Na para iti safety tamadla dahita. Safety? Unay ka mo tinebay. Amukad nga pang panunutin dahitan. Panunutin dahita. Duduwata dito silid. Nga data dito yung imay nga.
Celebraran ta ti Mansarita. I love you, babe. I love you too, babe. Wait ka man. Agkang kang ano. Ipalagip ko laking ka, babe. Oh, tiyan niya. Nga, rumbing na lang nga gananad ta. Saan nga gaputadan mapaspasamak ka data kat ipalubos na nga mailawan ta. Imbagak matking ka nga dapanggip ko nga agabroad. Iso nga jakpay kayat nga agsikugak. Ay, good mo na, babe. Api nga nga di mo kahit ago sariti kondom kat mas safe ko ma. Madik na kayat, babe. Saan ko nga nga maganas no ano. Ada nakasuot nga kondom iti ko. Iti bagi. Isula-isumit ko na. Di mo marik na. Ta saan mo nga sikat imang isuot. Siyak man. Una nga amangan magkamali ka. Saan? Ay na. Kabisado ko ti withdrawal. Sakbay pa nga darumwar. Nga tubog. Oksute ko. Sigurado ngamin kat saan nga 100% safe data withdrawal method. Nasa safe ko kumamit laing no agusar ka iti kondom. Uri mo iti kondom kat mabalim mo na mabutawan. Saan mo no irantam nga butawan na iso. Madik na ket, babe. Tano nakasuot kanya di kondom. Kasla panagrik na kat. Kasla sa bali. Kasla saan nga dumket dati kodil dati may mabagbagik. Yan ta mabagbagim. Tilad naman panunot mo la dayta. Isula-iso aglipas kan tumatlat ta. Ha? Unang sa bali lahing dati mariknak ka talaga ti bara ti kaunggam, babe. Mariknak dati tubog mo nga. Agaruyot. Dati tubog mo harumwar. Takadulaunay nga amo. Umay kakit din. Speaking of tubog. Umay karito yan. Agkayang kan. Tabumatok ako. Hindi ta nagbaitan ti lupom. Taparwari ko hindi ti tubog nga ibagbagak, babe. Hindi talat paglaing ang biling. Kit talaga isumalagay nga di mo kahit ngay katadeta barbas mo ta iso ti pang arihik mo kanya. Ito ay makikiyak ka sa marihik ka. Ang maganasam ka di? Iso nga saan ko pulos nga ahitan deti barbas ko. Deti pa iti mesa nga asset ko. Deti pa iti mesa nga mangparparagsaking ka. Mariek ka nga talaga. Ang good ariek saan ka di? Good ariek o bad ariek? Good ariek. Aala ka ro din. Rugya ka ro din, babe. Katapaman nga rumor to di tubog nan. Mayat to ti galis-galis nan. Isarek kong tumutan. Dati mapagbagi. Sige, babe. Naglamuyot, babe. Nagmayat. Muna takanain ko nga shaven data. Every other day nga maahitan data. Una yan. Kasla tayo mapagbagi ti maladaga, babe. Really, babe. Babe. Daytan, naraman akon. Dahil titubog nga rimwarkin ka. Mabalin ko nga isarek. Iusok kon, babe. Sigurado nga. Kung naktupay, nag-inggat bara na. Naglamuyot kasi murak, babe.
Kat nakadaadon tumot ngayon. Nakabaybayag mong tumot ngayon nga nga dinildilaan. Di ka dadumot ti rimor nga tubog ko, babe. Nakanganas nga ruti sa rek na no ka, babe. Babe. Laglagi ba, Saan mo nga iputputog iti unag? Diyak kayat pa iti agsikog, babe. Kayat ko pa iti agabrood. Uwan, babe. Awan danag. Basta numarik na amon nga rumwar, babe. Ikate mo na. Uwan. Dita, rumwar sa amin. Uwan. Tissue, babe. Agaroyo tan. Sorry. Ay, maragsakan ak launa anak ko, tanakaawid ka dito Ilocos. Maragsakan kayo tadak nga niya. Dawatan nyo man na iti kwarta. Ay, pasidya ka na anak ko. No kanayo nakngagkid daw ti kwarta king ka. Nagawidak nga talaga tatang. Takayat kayo nga makasarita. Kasano? Binulan laengan nga agkid daw kayo kanya kiti kwarta. Ididamo abono. Si Marano abono man ti pinagrason nyo. Kat ibagayo pa nga natadaal ti mulayo. Idinto nga saan man nga nagbagbagyo dito lugar tayo. Ay, kwa. Napeste day di mula kami nanak ko. Agpudno kayo man kanyak tatang? Adda ka di biso yo? Agsugsugal kayo kadi? Weno adda ka di babae yo? Awan anak ko. Awan ti bisyaw. Nilaing panaginom ko. Ang manbasit mo lang ti mainom ko. Weno agsugsugal kayo. Mabangkay ka di makipalpalot. Weno adda ka di nasurutan yun nga maiparit nga sugal. Mapang kayo makilaklaki na yun. Weno makitungtong tatang. Ay, lalo nga saan anak ko. Mukaya abot ti agsugal. Sa dinungar di ba yung ipanan nyo di kwarta nga daw-dawatin nyo tatang. Kas kumaita. Dumaw-dawat kayo di kwarta nga pagbayad nyo ti ut-utang nyo. Nakaut-utangan nyo aya. Api nga naadaan kay ti utang tatang. Kwa anak ko. Gagangay laing bait nga do agmamalas iti api. Kata makautang akmot Igatang ko iti imulak. Kumpurme dita. Si dakda kayo lang ti agbibiyag tatang ito'y balay si asawa mo ten dagiti talo nga kakabsat ko agtabtrabaho ak mo di Manila. Ang ipanan yung kwarta agtaltalon kayo mat agtabtrabaho kayo mat. Awan mo tinakaro nga sakit yo. Saan kayo mat nga agag-agas? Tanapigsa kayo mat pailaang. Di pagsindaawak tatang, no apay matlaengan. Nga binulan kay nga agkid daw kanya. Gaputaan mo yung nga saan kay nga matiis. Gaputaan mo yung nga ikang kay lata nga ikan. Taan niya nga rod kat alagdak laeng. Amok nga jak tumasubadan dagiti sakripisyo yung kanya kaday dinanang. Ang hindi yung kumamot abus yun tatang. No ti pangaramatan nyo kit bisyo. Weno anyaman, weno awan ti kes kan nga banag. Panunutan niyo kumamot, dati banpanog ko tatang. Di yung kaday malagip, nga arapaap ko't makapagtrabaho akas nurse di abroad. Nga kasapulak ti agurnong tatang. Ay, amok mo day ta anak ko, maawatak. Kit ibagayong aminin api nga nakaut-utang kayo. Mano nga bulanen, talo a bulanen nga utang, pagbayad ti utang ti pambaryo. Tunggal dumawat kay kanyak pagbayad ti utang. Api nga nakaut-utang kayo. Aramatan nyo ti ut-utangin nyo. Di dak mababalaw no panunutan ka dabisyo yo. Wino at babae yung nga gasgastusan nyo. Saan na kami di paritan tatang? Taawanin day dinanang.
Rumbeng na kumamot ang makirelasyon kayo di sa bali nga babae. Saan kayo naagdawat kanya? Tigastusin nyo. Ay, saan anak ko? Awan iti babae. Awan iti sukat na dinanang baw. Saan ako nga? Lakaya ko na anak ko. Saan ako nga agbirok pa iti sa bali nga babae? Anya nga ron tatang? Anya tinakot-utangan nyo? Ala baba am latang arutin anak ko. No di na kayat nga ikan. Dahil tagat ementistalyo. No palot putin kayo. Dahil ibagayo. Taamo yung nga di kay matiis. Taamok. Amok nga da kay tinagsakripisyo. Idi nagad adalak pa'y laeng. Babaablatan anak ko. Uni kay matandadang. Makonsensya kay gumamit. Naagpod man di atap ko nga ada sa bali nga raramidin nyo ang pangaramatan nyo ti kwarta. Panunutin nyo kumamit tatang. Saan ko nga pinutin ti kwarta? Ang hindi kayo matiis. Babablat ang arudan anak ko. Ang diskitarak latan iti sa bali. Nita ka namin ni Stelio. Amuyo man ngamin nga ikan kay latang ikan. Ang hindi ito tatang panunutin nyo kuma. Napatig kayo kanya. Napatig mo ti arapaap ko tatang. Isugarod nga bablatan anak ko. Saan nga mabalin? Palpalagi pang kailang tatag na maring nung makaamiris kayo. Ikang kayo. Hindi. Masapay ko ma. Ta saan nga po no dagiti panpanunutag. Nga awan ti kis-iskan na ti pangaramatan nyo. Dagiti kwarta nga ititid ko kada kayo. Apeng nga nagladaw kan, nga may nang sundo kanyak dito terminal. Na-traffic ang amin, babe. Sa medyo ni makataray dito motor ko. Masapol nan san, ti ag-upgrade. Ha? Upgrade man, unimot daytan. Siyempre ka, dumaan mo di partes na. Bala ko nga rin, tiagsukat ti sides ko nga. Gastos man, babe, tano, adan to trabaho. So katakto amin nga nadawdawat ko king ka. May sakamot. Pagpada kay laki ni tatang. Among ngamin nga di ka matiis eh. So nga ron babe. Kan may isa. Pagsayatan tamad la dayto eh. Para iti safety tamad laeng. Kaya tamno alisto ta makadanon ka di tiket tapapanan no agpasyarta. Oh. Netigayam plano ta nga mapanagbagyo. Naitantan mo ten. Baka mabalin into no sumaro na nga sweldo mo. Sige. Ikarigatan ta, babe. Ay, agyaman babe. Kin may isa. At dakit ko kung mga gatangin di Jay Bagyo. Ha? At dangamin nakita nga partes ti motor nga taga Bagyo. Jay Bagyo by Encel ti nakakitaak. Ket manmanulaing ti kasjay. Ha? Iso ka di nga kaya't mo mapanagbagyo ta. Adaran tayo medjay? Isaan? Siyempre, kahit ko nga makapagpaspasyar ta, nga datatalaang. Kinintan tumutag shopping na. Kahit ko mga gumatang iti baro nga sapatos. Ha? Dati mabalin ko nga usarin nga pag-rides. Daan nga minin dati sigod nga susarek. Apay, di pa itimawag dati nag-applyam nga kumpanya. Ha? Awan pa nga rod. Bayad nga orayam, yung kag-apply iti sa bali. Tama nga no, nakaaladan iti empleyado da. Saan ba siguro? Ang orayak lata titawag dan. Tano awan, bumiro kaktot sa bali nga pag-applyak, babe. Rumbing na ko mga adot pag-applyam. Tapno na ti kasta, adadot tsansa na, nagdakil ti tsansa nga makastrik iti trabaho, babe. Agrek-reklamo kan sa amatin, babe. Pasensya ka na, naong pa'y trabaho. Pasensya ka, numadagsin ang kakanyakon. Deta ka manan. Saan ko ba't nga ibagbaga nga, padagsin ka kanyak, babe. Tikait ko lasawin. Ado di kiti magatang ta, ken
adupay ti mapasyaran ta, no agtinulong ta, iti gastos. Alaba ba, babe ta? Karigatak ti maadan iti trabaho, iti may mabita panawin. Pasensya ka na. Dita ka man, nagmisuot ka man. Dita ka ti style mo. Tunggal, ipalagip ko dita, panagsapol mo trabaho. Kasla, tagidaksem. Ha? Saan mo? Kasla panagrik na kaming ka. Padagse naklain king ka. Adayan magbagang kasta. Awan. Sige. Baring no maalak dati bonus ko. Matuloy to dati bagyutan. Kaya no anyaman tiket mo gatangan ni Jai. Gatangan tanto. Basta para iti motor mo Uwan babe. Kaya dati pa'y sapatos. Barwa sapatos. Sige. Jack maawatan ti bagik kentirik na kasinyong takas kenitatang saan ko apulo sa matiis ni Billy nga kaayan ayat ko nga tunggalagkid daw patgak nga patgan saan kat agpauyo kadyak mo't nga rin kahit nga agpapauyo suna at dadigiti gagayem ko nga may bagbaga nga kasla gungundawayan na kanulaang ni Billy. Ta isuna, awan trabaho na, siyak ti adda. Kat siyak akanayin, gastos tunggal adda lakad mi. Angin mariknak mat, nga napudnot panagayat ni Billy kanyak. Tatunggal agad kadwa kami, kat sana magatadan ti panang parparagsak na kanyak. Aglalo kat adayo akin ti pamilya, kat nila ang Billy. Ti pakariknaak nga iso ti pamilyak iti Metro Manila. Naglabas pa iti panawen kasinyong at nagtultuloy latamot ti panagdawdawat ni tatang ti kwarta ay napaka-istresak pinukwa. Nga kanayon nga sakbay ko nga pawitan ti kwarta kat pagsawsawak. Ay nauni kay mutin tatang. Di kay malamar agsarday nga agdawat nga dawatan. Pasensya ka na anak ko. Ay na. Nakaipaw itakon. Insend ko, neti control number na. Agim sapay ko tama panunot yo, nga saan ko nga pidpidoten, dagiti kwarta nga ititid ko kada kayo. Makonsensya ka ko matatang, nupudno, nga adda iti sa baling may ipanan nyo dahi nga kwarta. Awan anak ko. Awan ko kunayo amok nga rod. Baka mo't na dabisyo yo. Baka mo't no agdra-drugs kayo. Ay, saan? Baka da babae yo. Baka kit lumapapang kayo kadigati beer house nga ada pabaybayadan na babae. Ay, saan anak ko? Baka sumursurot kayo. Kadati tagadya lugar tayo nga nila kay Fred. Nga mapapang kadigati ada gilap-gilap na. Nga mapan nagbaybayad mangitib table ti babae, mangirwar ti babae. Baka kasi kayo tatang. Baka ipanan nyo yata daw-dawatin yung kwarta kanya. Ay, saan anak ko? Lakaya ko. Jack, mahilig iti kakastan. Baka mo't nagsugsugal kayo. Ay, saan anak ko? Saan? Maduktalak la tatang. Talaga nga di kayo ikanan. Ni kusing awan to, ure senti mo, awan ton ti madawat yung kanya. Ay, anak ko. Uy, Ma'am Samantha. Ma'am. Rugrugoy pala ti shift tayo. Api nga napusyaw ti lang amon. Pumurpuraw pa ti bibigyo, ma'am. Ni, Ma'am Samantha. Mabit lang, ma'am. Okay kayo lang, ma'am. Okay ka lang, ma'am. Adala siguro madinganakan ko.
Anya nga ron ti aramidek. Anya ti aramidin ta. Billy. Ha? Uy. Kasta ka dilatan ti reaction mo. Kasta ka dilatan. Awan ka diti ibagam. Kalpasan nga impadamag ko king ka nga agdadagsenak. Kasano nga naalaan kagit. Dito ti kong kuraking kan. Nga saan nga safe no withdrawal method laing ti aramidin ta. Adda ka ta nakalusot Kit nabuo. Unang nabayagan nga isot ti aramidin. Sipod pa idi barito ak pala idi kit sa anak magpulos nga pimalya. Unang yung pimalya ka itan. Baka di times nga ada mapasama ka data nga nakainom ka kit ada titis di mo napuutan ada nakarukan ada nakalusot. Ha? Dito ti kung kunakin kan nga saan nga safe nga mintikas jay. Iso nga pilitin ka nga agusan iti kondom. Katanya pa itahadan masikuga kun saan nga maibabawi pa itoy. Anya nga tanong urita agububra ka mat iti ospital. Anya tiket mo sawit. Adamit siguro amom nga mabaling nga pagparegregan. Anya tiket mo sawit ni paregreg ko ti sikog ko. Kit no di mo kahit ti agsikog. Saan ka di nga kahit mo tagabrod? When kuma angem saan ko nga mabaling nga iparegreg ti sikog ko. Ta saan laeng nga basol iti Diyos na ito'y. Adda konsensya. Billy, angem sika. Sikat nakasikog kanyak. Sikat ama ti adda iti tiyan ko. Sakit isingasing mo nga paregreg ko. Pampanunutik laeng met, di kasasaad mo. Pampanunutik laeng met, di sitwasyon mo nga kaya't mo ti agabron. Ha? Bueno, panunutim laeng nga adan responsibilidad mo kanya. Anya, ay unay mat dito. Kasanuar nga mabiyag na kami. Itintong awang matitrabahom. Ikagumaam ko mga miniti maadaan iti trabahon itataadan taktak deram kanyag. Billy, agkuti ka kuman. Iapuram kuman di maadaan iti trabaho ta saan lang asyak nagtrabaho. Sige. Kalpasanday di nga panagsarita mi kani Billy nga impudnok keng kuana nga agdadagsenak. Namnamaag kumakasin nga matignay isuna nga agsapol iti trabaho taadan sungsungbatan na kanyag. Taadan responsibilidad na nga nasken nga takdiran na kanyag. Ang imtigago. Day digaya man tinaudi nga panagkita mi kasinyong. Intarayan nak tigago nga lalaki nga nakasikog kanya. Jakon makontak ti SIM card na in block nak iti Facebook nga ti atap ko. Aglemlemengen ta saan mo ten nga nagawid ijay pagababangan na. Diyan mo, tinawagak ti pamilya na kat saan kanumot nga nagawid iji probinsyada. Baka adala yung iso na iti Metro Manila, ngem imakar siguro di pagyanan na kat saanan nga nagpakpakita kanya kasinyong kalpasan nga naamuan na nga masikugak. Iahayop na to'y nga lalaki. Kalpasan nga ginasgastwak ti motor na, kalpasan nga inted ko amin nga kasapulan na. Nga halos siyak tinangbiag keng kuana bayat iti kaadana iti Manila nga awan ti trabaho na. Isyak met ni Gaga nga nagtalek na mati keng kuana nga pudnot panagayat na kanyag. Gapo iti babain ko kasinyong nagresign na kiti trabaho ket nagawidak dito'y Ilocos. Dito'y ko nga isik nga inawen ken ipas nga ito ti agbalin nga anak ko. Abaman nga makasangpetak. Gabo iti stress nga impaay kanyak ni Billy.
Kat gaputawan ni Suna kat ni Tatang, tinagibuntunak ti amin nga sakit tinakam ko. No maminsan kat panpanunutik Tatang nga dakkel ti basulyo. No ape nga nagbaling nga kasto ti kasasaad ko. Ay, anya kung mati nakabasulak anak ko. Baka nakaabrodak ko man. No saan kayo nga dawat idi. Sa anak ko mga nagsikog nga balasang. Ay, inanak ko. Maragsakan tanagawid ka dito Ilocos. Ket dito'y muntaw nga ipas nga iti anak mo. Da kayo ati maragsakan. Siyempre. Da kayo iranon. Kadigiti nagbanbanugak. Imbes ko manginaramat ko nga nagabrod. At yung mati pagbaga kanyak do nangararamatan nyo. So nga pudulakit nga adabisyo yo, no, ada babae yo. Wino insuksugal nyo kit impaati yo laeng. Dagiti nagbanbanugak. Ay, isang kaunay nga ang kaskas na anak ko kat ang mga numaalisang ka. Katitan, nagikata ko dito trabaho Tatang. Sigurado nga maluksaw kayo taawanin ti pagdawatan nyo. Iso nga ang sarding nyo kuman no anyaman dahi nga bisyo yo. No anyaman dahi nga aramidin nyo. No pangar-aramatan nyo iti kwarta. Anak ko. Ipudnok keng kan, tiga po na no ape nga nagdawdawat ak iti kwarta. Oh, tata ipudno yon. Naladawin ti amin Tatang. Kasto yan ti kasasaad ko. Idi ko mapelang imbagayo no ipanan nyo, no anyan data nga bisyo, no insugalyo. Naapi nga nakaututang kayo tinakadado. Nga halos binulandak nga dawatan ti magbayad yo. Pasensya ka na anak ko. No dinawdawatan ka man binulan. Ang imti kinagpaiswan na. Awan ti bisyo. Awan ti babae. Yan anya nga rod. Naging panan nyo nga rod. Awan anak ko. Imbangkok ti amin nga kwarta nga inpawpaw it mo kanyak. Anya? Di kay maawatan Tatang. Imbangkuyo ko nam. Uwan anak ko. Tangamin. Am-am ka una yan. Sipod pa idi. Ubing ka. Anya? Ulitin nyo man Tatang. Imbangkuyo ko nam. Nagitiin intent ko akwarta. Uwan anak ko. Kaya dagiti paglakwak ka dagiti apit ko. Ipipang ko pa ijibang ko. No? Aping nga di mang dawat kay kanyak Tatang no. Awan mo tinangaramatan nyo. Amin, makitkitak. Dagiti ipupus mo ti Facebook. Tay pagpakita mo't kanyak dagiti kaadakam. Dagiti apo ka kadamanang mo, kadamanong mo. Ha? Gasipod, idi, naadaan ka ni ti boyfriend. Makitak mo't nga kanayon kayo nga agpaspasyar. Kanayon kayo nga ag-shopping. Kanayon kundi gatang kay titil-tilaadda. Ha? Kat am-amu ka una anak ko numainlab ka. Numainlab ka kat di mon mapanunot dagiti rumbeng nga panunutan. Damag ko ba'y kat awan trabaho di lalaki. Kat napanunot ko mga no saan ka nga makaurnong. Nubusbusim amin ti masweldom kadayjay nga lalaki. Kadayjay nga nakasikugking ka nga saan namot nga tinakdiran ti sikug mo. Api nga dinawatan Tatang. Dimawat ak ti kwartaking ka. Ngayon pamarangkulatan nga kasapulak anak ka o ngayon ti kinagpaiswan na. Inaramid ko laang dayjay. Tapno ito kastakit. Maigamak ken maurnong na ti kwartam na ti maswel-sweldaw tapno saan nga mapanamin kaday nga lalaki. Ha?
Ada dati pasbuk na. Impaigim ko kay ni manang mo. Nasurukon nga talugasot nga ribaw tinagyan na anak ko. Taninay nayunak pa eh. Ha? Umanay mo't siguro day nga pangrugya manak ka. Itataawan ti trabaho. Kat patsik nga makatulong iti panagsikugmaw. Api nga ron nga di yung bagbaga nga nasapa kanya. Nga minanak ko no imbagak keng ka nga urnongag deta sweldo. Ang mga nusaan mo nga ipawit kanyak. Ang mga nusaan mo nga italik kanyak ti kwartam. Kat ang mga numabusbus mo amin kadayjay nga lalaki. Nga nang luko keng ka. Ha? Tang. Alawon anak ko. Baka walang dagdag. Diyak amo. Baka walang dag no adaman dagas ka na ibagbagak ka na kayo. Alamawatang ka anak ko. Inaramid ko lang dayjay. Tapno ti kasta. Kat saan ka nga mairubo maminpinsan ka dayjay nga kaayan-ayat mo iday. May bagayo ko mga ron. Tapos sana ko mga nagsasao, di dagas ka na kayo, dadang. Naginurgura kayo, pa'y kapay di pa nagdaw-dawat yun, di kwarta kaputa ti amo ka na, at sa balik aranaminin niyo. Pakawanan na ko matatang. Ay, nasaan ka karumbang agkid daw ti pambakawan ko anak ko. Taninamnamak mo, nga ramidim ti kasyay. Ayat ko laeng mat, nga masalbar na tinagbanbanugam ijay Manila anak ko. Agyaman ak datang, agyaman ak. Diyak mailadawan tinirik na kaday di nga pan nakaamok nga tigaya minaramid ni tatang ket para iti pagsaya atak betlaeng. Tama munak ni tatang tay di sakbayak nga nagtrabaho at Manila na daanak iti nobyo kasin yung katalos iso amin ti papanan ti sweldo. Nagsaya at tinaramid ni tatang kanya ang saanan nga maibabawi pa'y dagiti agkakasakit nga balikas. Insawang ko kenkuana iti manungat iti nabayag a panawin nga tunggal agpawitag tunggal agkidaw iti kwarta man anak ko kunana. Halos ilunod ko ni tatang matay ko man tabdawalin dagdaw-dawat pa'y kunak. Tagayam kat para iti pagsaya atag metlaeng tinaramid na. Piman nga lakay, piman nga tatang. Nga pinagsawsaw-ak iti agkakadakes. Iti agdamakasin yung ininawag ti sikug ko. Awanan iti damag ko pa'y kinibili. Awan pa'y, hindi panggap ko nga mangkamat pa'y kinkwana. Saan ko nga ikamat dati si sikug ko kinkwana. Tamo ko napaniknik ako nga saan nga nasayat nga tao ni Billy. Ngayon tunggal aldaw nga aglabas kasin yung makonkonsensya ak kinitatang. Numabalbaling kumakit kada makita, kada kasaritak ni tatang kat agkidawak ti pamakawan na. Kasin yung numaminsan kat naangaw ni gasat. Numaminsan mangrabrabak, numaminsan mangsubok. Kada iti nga napasamak kanya kasin yung kat amok nga pakapidutan ti adal dagiti makangeg. Nagserbi ko mga lesson kadagiti anak akas kanyak. Pamalagip nga awan tinaganak nga kayat na nga maisagmak ti anak na. Day tamot tinaadal ko kaday nga padas ko kasin. Angim bayat nga urayik ti panagpasngay ko kasin yung kaya't kukuman nga maikat dati riknak nga magilgilti ak nga makonkonsensya ak tamay stress ak unay patsek nga makaapekto ti panagsikog ko. Iso nga balakadan dakman no anya ti kasasayaatan nga aramidik tapno makabawi ak kinitatang tapno mo lumag-an ti riknak lumag-an mo ti riknana. Anything nga mabalin ko nga iregalo king kuana, aramiden,
anya nga ta, inak nga ta, ikak nga ta iti travel, o total, adamot dati inornong ng kwartak, ininted ko iti. Baka di na kayat, baka tanggian ng tulaang. Igatak nga ta iti nuwang na, uno baka, uno sa angkat, pag-travelek, sa anak mo't kami makatravel, baka kat na makapekto iti si kugko. Da kayo man ti pagdamagak kasin yung anyat kasasayatan nga aramidik, nga para kinitatang, tapno ti kasta, lumag-antirik naming agpadpada, nang runa kanya. Taging gayta, magilgilti akpay laeng, nang runa kadagiti agkakadakas nga imbagbagak insawsawang ko, idi kinitatang tunggal dumawat iti kwarta. Dahil di nga ro, di pakabuklan, di pakasalita kasinyong, nga tiket na sawen, no dumawat ti kwarta, tinaganak kada kayo, ikan yung nga ikan, taday taket ur-urnungan nagayam. Agyaman naglawan na ikasin ti anos ken laing mga nang ibasa dati nga pakasaritaak. Ket sabi ko magat nakaibatit adal ken nagserbi nga liwliwa kadagiti padak nga din nga kinagbuya. More power to your program and God bless everyone. Tuyag parikot una nga pagayam mo. Samantha iti Ilocos Norte. Thank you so much, Samantha. Di pa nang iburay mo kada kami dati sigurado nga nakaited adal nga pakasaritaan. Kaya tagyaman akbet kadigiti naruay nga nagbuya.